Agak itu bu. Iya doa warialang. Oh, iya. Maka dek isi matu ke ustaz doa tolak bala. Muhammad. Ternyata sambil engkau tona yero susu nagaru-garu, engkau apelna, engkau tebunna, ko ngerang-ngerang yero, engkau to siari-are. Andre untuk ternyata utane untuk aga yero. Nah saya susu ustaz engkau nak ku mate bare engkau to kasih ninu susu kurmenra Muhammad. Engkau tebu bare engkau nasen nakima-kima, engkau apel engkau nandring kali. Astagfirullah makoni salah paham nih tauhid. Ajak tayakini makada yer kuma baca doangi andre welatu. Salah gitu. Tani andre latu tapi parelu na puimang. Nareko puimang de diterima doana nang kaki yo bi manre loki mai matu ma baca doang iano si onni sikona so sikona misalkan lo mana ni mai manre maka itu tongke manre pak siaga to manre siratu maka sikwa tu tegan apalan nalolongang alena to matita. Yo bi pui ma baca 4 baki 5 baki. Wih, dia nama ngerti. 10 cabut. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oku mondri tengkalingamu gay di kotenda itu. Kalau maktor tu kumak beresel lagi. Latu moto suara tak koy. Pakoling ipema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya Pak Salam di sini? Ada. Oke lah kalau begitu Pak Salam Beli Jati yang jawab salam saya doain banyak rezeki. Amin. Pak Salam Beli Jati yang jawab salam saya doain naik haji. Amin. Sudah makin mendaftar? Mabela mau apa? Apalagi sekarang mendaftar ki 94 tahun kalau belum normal. Iya. Kalau normal 45 tahun. Ya, bayangkan niro. Ya, tapi nama magi angkat topa pilaleta yuletum malai jaita nama raja insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah rimasiripong Allahu Ta'ala, wabil khusus kepada keluarga almarhumah Sartika Syam, sarjana komputer kalau tidak salah. Nama gimagi di keluargana insyaallah sabar kinen niya ikhlas kita rimai nang kanina sellay ki siya gana papili ci pulipong Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Wabil khusus alhamdulillah malam ini hadir juga anggota dewan kita dari fraksi Golkar ya, yang masih muda alhamdulillah, baru 1 istrinya ya. Dan juga Toma-Toma Lebita alhamdulillah hadir juga Bapak Kepala Desa ya.
Alhamdulillah para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, memuara ide itu nak kurangi apa kalau birat kuluri di mana. Alhamdulillah pada launi mai to syukuru maraja lori sesia raja kuasa ngenna pong Allah Ta'ala. Meskipun kita ini masih dalam suasana duka yang mendalam, apalagi alena tomate tak malolo kasih nang kanili suri pamasena pong Allah Ta'ala. Tentu ini engke hadir ye senantiasa berduka, namun juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Untuk itu Pak Bu, pada launi mai buktikan rasa syukur kita kepada Allah, minimal kita bisa melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Makuto paro salawat niya papasalama masalori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah idi manang umat na Nabi ta narikong kaki masalawa, insyaallah lolong ki syafaat. Ya sengi syafaat Pak Bu, bantuan pertolongan langsung oleh Nabi ta. Tentu idi manang ibu Pak nariku tanaiki narikong kebantuan neliki Pak Desata atau Pak Dewanta, kira-kira pertanyaanku Mario kiga atau Masaraki? Ya, Mario kita. Ya, tentu Mario kinasaba engka bantuan atau pertolongan. Nengkia makumutoiro idi yang kehadir. Nariko engka bantuan poli nabita, pertolongan poli nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah Mario marenutoki nasaba engke yerubaraka nasalawai. Makanya Pak Bu pamegai salawat talori nabita nam magi-magi ilolongangi syafaat na matir surimun rinna pong Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah calon mati. Iya Bu, calon mati. Iya. Jadi idi manenge calon mati. Semua kita ini yang hidup pasti akan mati. Narikode tamelo ipo makeda calon mati ajak tatuo. Nasabak konsekuensi na tutuo ya pasti hatu mati. Nih. Bahkan makita ni ri tomateta almarhumai maka je lolona kasi nali suri pamase na pong Allah Ta'ala. Yena runabita na rampiri hat desena kafa bil mauti wa'izan. Genek ni yaro amategan nge pabu mancaji aguruan ri idi mana tutuwe. Maka dawe amutoha palik malolo nalatopong Allah Ta'ala. Amu toha pale anak lolo nalatoha pong Allah Ta'ala. Amu to pale tomatoa nalatoha pale pong Allah Ta'ala. Pada mutoye tu pabu akali barakan nama tengenge pada mutoye tu kalukue. Biasa mana mau kita pemita kaluku di loloto na lolo buana di iero kalukue taite engka biasa kaluku marakko angkato kaluku lolo angkato galongkong mo to isang hindi ko aga bahasa Indonesia nero kung kami sangi wele kibe payulo ko ang kami sangi galongkong di gagaji yang penting tapahang galongkong. Coba ni garit tay biasa tu 5 buang ya galongkong monroy kalukurakoy kalukutuay, betul. Biasa mabuak kalukulolowe monro si kaluku tuay. Ya, atau sebaliknya no si mabuangi kaluku matuai monre kaluku loloi. Ya, begitulah akal ibarakan nai dia tutungan tah. Jadi begitu juga kita. Di nama keda macoa pitawin apa mati. Nasaba amatengan di na panda makeda macoa malolo matua. Di nama panda makeda madising sehaki atau malasaki. Nakong kametoni ropole amatengan nge pabu pasti hatu
angkani makada rela tak rela, ikhlas tak rela, pasti kita akan kembali kepada Allah. Nah sebab idi manenge apun nanangki pong Allah ta'ala. Iya. Ya palak motu rialah surah Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yahai tapahangi makada aja na ipau bawang ilap pakulilai. Nasa mega to ngetau pa nalapa mikulilana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dek nala guruan. Si tonget-tongen na idi pole koki pong Allah Ta'ala. Nia kia pole kotoni matu pong Allah Ta'ala lisu ripam masina. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah. Makanya ya Pak kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapat temur ya tita ni napa ya lak guruang tato bakeng i makadawe mate siano tato bakeng i sinin na gau majak ta realita sarikwamangi angkato persediaan ta untuk mangolo loriolo na pong Allah Ta'ala. Nah sabab ia tu amat tengang Pak Bu di namanya syarana tentu kemakutana ka oko puang kepala desa kita waktu tamelo mancaji kepala desa mega tu apa syarana puadi mega syarana ya waktu ta ide pa anggota dewan mega tu syarana ya banyak semua syaratnya Pak, tapi ya tu amat tengang ngedi na mega syarana si di bawah ya tu syarat nama tengang si di Pak aga yero makre pong Allah Ta'ala syarat nama tengangnya kullu nafsin za'iqatul maut. Tungka idi ia makinyawai pasti irasakan ia sengi amatengang. Berarti syarat nama tengange makinyawa. Si di bawah makinyawa. Pakutanaku Pak Bu idi monri makinya menemoki kah? Alhamdulillah. Ya. Nah sebab kode nah mati itu senang. Iya, jadi saya di bawah syaratnya makinyawa. Jadi narikongka biasa toriolo tak napau makada. We anu ajak lalu mapoto telu. Nasabak nariku mapoto telu ko mati matu mari tengai. Mana mi cawa ki? Ini biasa pawi. Ibu. Aku madodong. Ibu. Bapak. Oh enggak ki. Coba nih gare di. Ajak tamak kada mapoto telu to mapoto lagi iya. Cocok tuh. Jadi aja atau yakini ya ro. Nah sabak kumpulin ni amat tengang ipak pasti ya tuh. Cuman terkadang angka minasa napa kebetulan mapoto telu nama titungan ye naru nasa maka gara-gara mapoto telu puah mabela ladek. Iya. Bahkan engkau tuh percaya maka dah mapoto telu mati tawe pure na cuci foto na ceta nang kai kasih lo male napa na gonci sidi napa na taruh yero duai coba ni ro bele-belen na mana kasih lo male mo gonci mega mutu maka kui pa mapoto telu letu maka kui tu mutui betul makanya mai pale nang kaki biasa po yero nah sabab itu amatengang Pak maka dah si pong Allah Ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut. Kenro ko melok lao, kenro ki melok monro, dimanapun kita berada, pasti kita akan dijumpai atau dihampiri namanya kematian. Pasti Pak. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Amu to makali cok bukit ribenteng, palip batua, tembok palip batua, tentu kematian akan menjumpai kita. Jadi amu to melok ki lete ku planete, lo planet Mars atau lete lo ulenge, pasti kita akan meninggal dunia. Narikumaku itu pale yisen yaleta makada ujung atau garis finish kehidupan kita ini adalah al-maut, kematian. Magi pale megau pa bangsa ta idie tabe. Yisen makada baja sanga dia juga kita akan mati. Magi pale megau pa to makutu mas sempa. Sambung ibu Magi pale megau pa tau si bombe bom. Matandrar gora manang. Magi angka bombe taga. Oh de to gaga alhamdulillah.
Iya pak, misa maka dah mati ki baja sangadi. Magi pale makuramo pa bere jamak kue masih jitai. Betul. Kega mana ngilau? Silahkan isi itu karena kita mau mempersiapkan bekal menuju kepada Allah. Nah seandainya guru tak bokot temawari. Ia bokot temawari. Sempajata apalagi maka kue micawe si maka roba tawe. Betul. Nah, yang ke kemampuan akar roba laloki supaya engkau to kasih modalata untuk lisu ripam masina pong Allah Ta'ala. Itu pak. Selanjutnya Pak Bu tabe. Maka dari si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riset di hadisna. Yatba'ul mayyita salasa. Yaitu nareko mate ni engka tu telu macio kiki. Ya watut talo yantar lo riku buru engka telu macio kiki. Yang pertama kata Nabi ahluhu keluarganya. Jadi macio tu keluarganya. Lakainna atau ide keluarganya pasti yang kelam. Yang kedua makadasi Nabi wa maluhu waramparanna. Minimal angka macio lipak naga agan naga pasti engkah waramparana. Cek dek to giga. Iya. Yang ketiga wa amaluhu agir wa amaluhu amala-amalakna. Di amala-amalakna. Makadasi Nabi fayarji isnani. Lisu yaro dua pabu. Waya baka wahid mon risiddi. Kega yaro lisu dua makre nabita ahluhu wa maluhu. Lisu yaro keluargai, lisu to yaro waram parangi. Lisu pe matur boleh. Waya baka wahid naikia siddi mi monro aga yaro monro siddi wa amaluhu amala. Yaro amala pabu tabe. Dua tu. Engka malak deceng, engka malak ja. Nareko amalak deceng mua tulina tanang okolino. Insyaallah wasselekna pasti nalolonget dece toriku burukna. Bahkan insyaallah mamagi-magi suruga pangmasena pong Allah Ta'ala. Terutama alena almarhumah ya amin ya rabbal alamin. Begitupun sebaliknya. Nareko ja mitulina pigau di nengkana tubakeng idosana. Tentu juga jatuh pamalekna na'udzubillahi min zalik matta'usuki. Jadi nareko irisan ni pale lisu yero keluargai. Maka tentu ini keluargai aja telupai milo doang itu mati ita. Nasabak ilisu. Telo doang nasabak ni kana milo doang itu mati ita. Nareko tani di mana itu tuoi. Betul. Jadi telo doang. Ya selanjutnya nareko irisan ni pale yero warang parang lisu si pale. Maka nareko engka gagawaran parata maka kue sebelum idi salai nikmati memen ni yaro waram parangi. Nasa maka den reguru tapa tabe yaro waram parangi kota niya idi salai alena salaiki. Betul. Itu Pak. Makanya Pak Bu tabe idi engkai mapunai aga-aga ya silahkan nikmati. Nasabak terkadang idi Pak Bu tabe engka aga-aga waram parata terkadang dia tamelo pakai. Contoh kecil di pure na bisayo to na pole bosi lopo na lebirang nyale na mak bosi daripada to na macaripa coba nih kare apalagi kalau sudah dicuci 60.000 mana sani elok kiaga na puata warang parah lebih to marica daripada di mak bosi na malasa kita ma rumah sakit biaya mutu. Betul? Iya Pak. Jangan sampai engkau pura bisa motorona. Nalebir na taro. Ibu, Pak, ya tu ya senge motoro oto. Iya pa tu ya se motoro si ba oto kota putar ibanna. Mana sani kare? Cocok hawasengi memang. Nasabak kode nata putar ibanna monro mitar ko garasia isampo itongko. Tania oto ya tu perhiasan. Betul. Enggak tersinggung. Ya aku tersinggung ke alhamdulillah pakai oto ta. Sampai bonyo. Maksudnya aja ya lepuangi. Sampai nikmati ya ruaga gaye. Betul Budi? Iya.
Terus terang lo podangi Pak, biasa sampai ke kumat tak sia kak maripo lalu nu paletu. Maka daya apa ia tu micawe mabela tu lima ngutu kah? Manggoto lenga. Nah sabab itu prinsipku, baja sang ngadi sang warang parang. Nariko tania ya salai alena salaika. Nariko iya salai. Na baru lalu lepe cicilan na otoku, na beneku malolo mopa. Kira-kira Pak siulap mateku maka beneku nasaletongan na lakaiku 20 mapamulan ni macora-cora gencunna 30 tatong ka ni bulu matanna masambu bulu mata lalon mana micawa ki angin na matikun ni menre lalo si 2 senti de gagalaba kakak. Nang kau rani lai poji wi tabe apa yang terjadi niga na kira-kira matu supiri na baineku pastilah kai munrinna. Betul. Iya makanya nikmati Pak Kongka gagawaram parata. Ibu nikmati narek kongka ulawetta. Nikmati pakai. Betul. Pada gamai cerita non air. Iya nikmati Pak tabe Pak Bu tabe narikong kaga warang parata nikmati aja lalu tas sekeri asengnya warang parang aja terlupai pesui seke nah aja terlupai masih dekai nasa mai gatong ngetau Pak aja tamakera masih deka alena lagi narikong kamelo agaga nelli na pikiri kita raseke na pikiri ki melo imeli aga je misalkan aga ye kata risalah melo mali kata risalah 30 sebu si dibagi na pikiriki maka dah kewali silabak si duit ku 30 sabu Muhammad na pikiri padahal macin na 3 roy na engkau mua duit na coba negari engkau tahu memang kedina mau 3 roy na sekir itu kau engkau tahu pabu tabe amo 3 roh na sekeri ajak lalu taharai maka dawet dikina traktir. Betul di? Mapai. Nasabak mapai nak reko 3 roh na lagi na sekeri apalagi 3 roh tak manengi. Betul di? Makanya kong kagawaran parata pesui seke nah asidek kaki apalagi idi ye tabe idi totuo ye nahara tu kirimat tomateta ya minimal kita bersedekah atas nama alena tomateta dan juga kita bisa bersedekah ya dalam artian membaca surah al-fatihah itu juga nih lori tomateta minimal sekali itu ya atau doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu nari Qur'ane nari kumakunre Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya napa sih baca Fatihah alhamdulillah insyaallah tuh Pak ya apalagi di pas sedekah ya Pak tabe di tabe nari ko engka ki makwe mata sia iya romatu engkai bagengan ngi jamaah tentu Pak de penengka de watta sia de gagi bageng jamaah alhamdulillah tuliangka termasuk ustaz itu lingka tuh nanti menro tuna ini Pak nariko engka Pak neleki tabi idi keluargana sartika Syam ajak lalo nengka makada mak berebawam mi tapi niakengi makada yahe engkai anrewe wale tawe jamaai utaniakengi makada pas sedekah untuk apalanna alena almarhum sartika Syam niakengi di niakengi makada pas sedekah nah sahabat narikuya tu pas sedekah rewe Pak langsung letuk na terima peng Allah Ta'ala nah sahabat langsung narasakan tahu langsung nanre makanya narikong kaki mata sia makwe Pak tabe di aja kinang ke makada de wanren utomate ya ustaz tanian utomate anu tutuo betul iya cuman tutuo manre nangkani apalana ini akan untuk tomateta insyaallah ini Pak jadi silahkan ajakin nang kasih pange ustaz dewan renu tomate ya biasa mapet di utuku nanre mapet di itu ngutumu mu yakini
makadai Nabi ta dalam hadis qudsi, makadai Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi bih. Ia tu tergantung oleh prasangkana hambaku. Narikong ke prasangka majai, wanre tak siai, wanre bepai, wanre nutumate mapet diutuk mapet di. Sehingga mutoi prasangkana maja itu ngerana lolongang. Termasuk mutu tu di Indo atau ibu narikong kana tamilo joka atau maga aja na namai ga anu akada anu ko na narikode manu mabua ko matu kecelaka aku na poli anak anu tona kasih akhirnya kadang tuh terjadi kecelakaan tuh biasa toh ya nasabah ya engke majak prasangkai. Nah tentu kita harus niatkan yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Insya Allah yang baik-baik itulah mudah-mudahan narikoman reka bepanu tomate na magi-magi pale kasih mapa aja mapet diutuku lennya ilasaku. Justru begitu yang harus kita bilang makro dingpau supaya lanya iro nasabak megatong atau gara-gara manre bepanu taksia na pole lisu bolana jambang joli tongang Muhammad nasalangan siya bepat taksia weh, atau yo bima baca doang, ye mana ro nasalang, aja tak salah ro. Kebetulan mika apa sih na pemilu metoki hak jambang, betul? Nasabah itu pak sedekah makanan. Apalagi pak tabe, nariko mas sedekah reki itu, idi tongkai manu aja lalu tayakini maka daya ro anrewel letu. Termasuk tuh kumak baca doang idi. Ajak tayakini makadayer kuma baca doangi anrewel latu salah gitu tanian relatu tapi parelulungan na puimang nareko puimang de itarime doana nang kaki yo bi manre loki mai matu ma baca doang yano si onni sikona so sikona misalkan lo mana ni me manre maka itu tongke manre pak siaga to manre siratu maka sikwa tu tegan apalan nalolongan alena to matita begitu tanian rewel latu. Nasabah tabe Pak Budi tabe. Kejadian saya sendiri ini alami Pak. Ini kalau saya pernah ini dipanggil mak baca doang. Yero kubali bolaku no bika alhamdulillah aman. Pasang kasih mau bika mak baca doang. Ternyata Pak luar biasa. Nah yero wetu nama baca doang ko ruang tamunna. Yero wetu engkau epak baki ko diusale yero. Nah ini rutun na makutana na agama nangye na setabe ustaz ya si dibaki tabaca jolo dos salama jadi puran nih baca yero napa si akad dek si jolo ustaz deh aga si itu bu doa warialang maka dek si matu ke ustaz doa tolak bala Muhammad ternyata sambil engkatona yero susu nagaru-garu engka apelna engka tebunna ko ngerang-ngerang iro engka to siari-ari andre untuk ternyata utane untuk aga iro nasa Yesus ustaz engka nak mate bare engka to kasih nino susu kurman ra Muhammad engka tebu bare engka nasa nakima-kima engka apa engka nandring kali astagfirullah makoni salah pahan nih tauhi Pak. Jadi yero puri baca si dibaki sebenarnya kuat dingi upale bangen perlu ki upari ngerangen ibu Pak nariko baca sangat itu mak baca doangi ajak teripai kasih puima mapaden yona yero alami magi nang kewas teripai puima si dibaki harus si diperil dua salama puima lette kisimatu pimadiko doa tolak balana lette kimatu si doa warialanna lette kisimatu anak walinna anak wali ero kapan nabi cuy di jadi ero puimang tabe puimang lette minimal mudah-mudahan dia natasaka kasih lipana nah so bayangkan ikut tasaka toni lipana sope tuni poli matu isampelona dia nagan malilipa astagfirullah taripai pui mana apa dia tak mengerti betul yobi pui mak baca 4 baki 5 baki dia nak mengerti 10 cabut astagfirullah tapi dia tu gaga kue dia gaga mah
Alhamdulillah. Gendak mau yelim minyak goreng. Iya, apa masuk di situ minyak goreng? Yero Pak, ternyata tapi puran yero baca Pak Baki. No kasih tama kamaran. Ustaz tama ki kamara. Aja yolo. Angka megalak kita. Mana kaya lepak kamar tuh. Tama nih jolo Ustaz kamara, tama. Ada tuh ternyata engke korupsi bola. Bayangkan siaga Baki berarti mana roh? 5. Leti makede puima. Itu na kupuima pedito itu na makan kasih. Tapi ibu, kalau engkau kimakwe bisa tetap mak baca doang. Yang penting itu pasti di mani pasti pulungi. Podam mani puima tabe puima di 20. Jaru 20 pasti puima mana pahan ni makadaong kani dos salama na walialan na tulak balana posi bolana anak walinna. Yaitu narikopi manisengi makadab 20 pasti na baca itu pertama dos salama Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah selesai sampai seterusnya. Doa waliyalang Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fuan dan pengisini nama tumatina engke mak diolo doa tolak bala Allahumma rfa' wadfa' annal ghala wal bala wal wabak dan seterusnya. Doa anak wali nah baca itu langsung tupu imang pun na magi-magi anak na mati becu insyaallah mencaji syafaat na wedding kasih matu na gete dua pajajina tamak suruga. Nah kasih posi bola na baca itu pu puang na magi-magi tongke kasih punai bola mapamulai se na saliwot bola to punai bola madisi ne ke mu pendre idale na puang upas salamat tu puang. Coba sisa mani pu mama baca selesai apa-apa apalagi kok guratoni matu bali bola tahu pu ma ngerangi ko bali bola aku ngerti ko bola aku tentu niga mari pasti pu ma iya angke pu ma hai madam padam lawa angke palai pu ma madam padam pengapu ma ini Pak Tabe saya tidak anu sama pu ma demi Allah saya baru tahu beliau ini maka dagang maki Ustaz Nabi Cikiga Puima nangkai bahas mau kuat deh digapa. Cuman terkadang saya melihat mungkin ini Pak saya sampaikan begini supaya yero agagai wet dimo kimak baca doang aja nak kasih terepai Puima. Betul. Terkadang tuh Pak main nggak tahu Pak. No bini mak barasanji parimasiji maga dan lain sebagainya mak corona madodo. Maga ni narik ko misalkan 10 cabu na lenya to pisandala na matupi mga to pare masiji maga ni. So itu. Pak. Narik ko agama mu apa tabi. Alamatus saada makre nabita. Tandra yaitu to salama itu bahagiai mak kita riase narik ko urusan akhirat atau urusan agama mak kita riawe narik ko urusan lino. Nariko yobi puariwa masijita kira-kira urusan aga yaro urusan akhir agama makanya Pak makita riasek nariko urusan lino makita riawak nariko maca na tawe mengaji mairiki makita riaseki kege mengaji yaro manangka maca lada anak na mengaji kege anak na mas pesantren manangka maca lada maca rama maka kita melihat ke atas persoalan agama. Aja nengka yite bali bolata meli motor terbaru makada Muhammad nasaba engke siriatie makada we bali bolaku etaku milok meli motor makrode hanengka wulle kasih Pak gangkat nangka bali bolana meli nangka yero siriatie nasa makitariasi urusan lino Pak bayangkan engke siriatie nangka tamak ku rumah sakit bayangkan nih siriati Pak koiro nite bali bolana meli motor alena kasih malasa bakat tama ke rumah sakit seminggu purana ya rupa bali bolana meli motor meli lalu siapa ya bali bolana auto maka kira-kira motor lagi bayangkan malasa seminggu kira-kira koto na nelli maga nih buat dijaji tasengnya makada mati soyo ni Ustaz nasaba malak dai makita riase nareko urusan lino. Jadi silahkan itu Pak Budi nareko agamata akita riaseki engka to masjidet ka misalkan Pak Desa masjidet ke 100 sebu aja sita makita Pak Desa lagi 100 sebu nangka kemampuan si di juta
Aja ite ya Maria wae. Taite Maria se, maka daun kayanu mas sumba sikuai, nangka kemampuan tak silahkan. Itulah memandang ke atas jika persoalan agama mak kita riawa kinareko persoalan lino. Insyaallah alamatus saada sedikitan rasa lama nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak silahkan bersedekah makanan atas nama alena tomateta nasaba yaitu maka de andre gurut tatabe nariko angka ki masjid ka andre yaitu okwaleta ilan roleta patapulo sona patapulo ni masih berbekas. Bahkan malaikat rahmat na doakan ni maka dari puang mamuari mupak baraka kitong kay masjid ka andre nasaba langsung nanre tawe pa apalan na langsung itarima malempuri sesena pong Allahu taala itu Pak. Tete siaga ni Muhammad lo ni tete asera di set dingin depa iya melo ni dek meto pak ko melo ni tete asera melo ni berarti depa ya. Jadi lanjut yang di belakang Bapak lanjut. Alhamdulillah semangat ki juga Pak tengkalinga mau jadi suaraku kok tuh. Alhamdulillah. Iya terima kasih Bu Haja. Wah Bu Haja kasih perhatiannya ya. Iya maku memang kasih apa itu udah terlambat masih gak mimpa mulai cerai. Insya Allah ditutup oleh Korea andalan kita. Iya ini Pak ya narikuisan nih pale oh ya keluarga lisu. Makanya ini keluarga ini narikuisan lisu ki lo bolaina ajak lalu terlupai siarai ku burukna selain tadi mendoakan. Di siarai ku burukna nariko mate ni minta tawe mega tawe dan lupain lo masyarakat kubur atau lo si matu masyarakat kubur musiman 2 kali setahun al perang Idul Fitri si bawa al per karoba betul musiman di paling mega pura malappa nasi itu pa nasi puluki keluarga ustaz iya ya keluarga mabilai jadi micawai loki siarai kubur nah apalagi Pak di dalam kitab At-Tazkirah menurut Imam Al-Qurtubi bahkan puratuna rampe yang pangulutta Imam Nawawi yaitu masyarakat kubur Pak si boleh-boleh tak sebenarnya 1 kali dalam seminggu ya di hari Kamis setelah sholat asar itu Pak si boleh-boleh tak tapi kampa paling malebi nasenge andre guru tamanenge malebi nareko wani Juma tete 10-2 loriase. Maaf ya mi tahu ke obi pui masih wangi ya mi kupi mami tahu to. Iya Pak bahkan ulama salaf ulama ahlus sunnah di Jawa itu Pak natajem metoi Jumat Kliwon jam 12 ke atas napal masyarakat kubur tapi kuburu na tawi kurma pacing angka lampuna ya ya pui di kue amo kapang iya wan pikir kedua gak apa melo lau ya magi neng kayar naja anjurkan i purasara suka misi atau malam Jumat nasaba okko ni rupa ulama salaf meyakini makada okko ripalisu apa ini ruhnya alena tumatita. Nah makanya lo ni koro untuk milo doa ngi ya jadi doakan tomatita. Nah insya Allah narikupuri doakan Pak atau pura ni ibacangang aga dan lain sebagainya untuk masyarakat kuburu nasabah yaitu masyarakat kuburu aja nih pengewangi sidi hukumnya itu memang pernah ada larangan tapi ada dalam kaidah usul fikih ada nasi wal mangsuh. Nasi wal mangsuh itu hukum yang lama bisa terhapus karena adanya hukum yang baru pura mito nabita natian tapi ero nabita napal maka da lono si siare kuburu untuk mengingat kematian termasuk mengantara itu makunraye mengantara tomate lo kubur engkau memakruhkan bahkan mengharamkan sebenarnya tidak begitu hadis dinakoro itu karena ada jangan sampai terjadi campur baur wanita ketika loi mantar di kubur selama itu dijamin tidak ada Pak tidak ada masalah dibolehkan jadi loki mengantara loki masyarakat kubur. Nah setelah itu Pak Bu lisu nikmatu ajak langsung lisu pura gay lemak tomatewe atau pura ki masyarakat kuburu ajak lalu terlupai malah tanah telu biasa kapai tadi nah makumutoy ku baru-baru pura lemak tawe Pak malah ki tanah telu makumutoy nareko masyarakat kuburu ki malah ki si tanah sebelum lisu malah ki tanah tabacay
Ya, Andre guru tapau ye baca surat Taha ayat 55. Ya, surat Taha ayat 55. Engka telu kalimat korpa. Yang pertama, ambil tanah yang pertama, baca minha khalaqnakum, simpan di dekat nisan. Ambil tanah kedua, wa fiha nu'idukum. Ambil tanah ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Pak. Magampang iya. Silakan narik kumatung-tung ki mapalai, insyaallah buka surat Taha ayat 55. Ye muto Pak, tabe Pak. Narekongka biasa mapasuru ye muto ibaca. Ye muto ibaca. Tapi makrasi Andre guru ta ia tu nareko angke tahu malle boleh tanah surat baca surah Al-Qadar si di lebo tanah. Agar surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar letu capana si di lebo tanah ne napa ya tu matu tu mapasuru nala ni yarutanai. Nah baca si surat Taha ayat 55 minha khalaqnakum. Wa dimuto itaro kulunai wa fiha nu'idukum ya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Pak, bisa di sini. Bahkan kawet dingi pale ya kuragai wa ditataru ke pilihna o ko palipina si bawa kue mak bentuk segitiga ya rogagai mancaji at kangguluan na tumatewe. Bisa. Ya yang penting Pak tabe nasa biasa masohor wita tongkai mapasuru nale ya rutanai ne napa napan ring ya tomate make anreng tanai anreng nih angka biasa kolino yang mapangewaki gara-gara tanah anreng ternyata paling to mapasuru itu dendam. Ini Pak bahaya juga. Jadi sampai itu marialeta si bawa pareu masiji percaya atau puimang. Ya kalau maripa ki makoro de na mariga tarobani ko palena ya seulunna. Aja nih panrengan nih. Nasabah itu tomatewe idio ipacing agi sinna isika. Lo to sika hirit caripai. Agar betuana minha khalaqnakum boleh kono tanai ripancaji. Minha khalaqnakum boleh kono tanai ripancaji. Wa fiha nu'idukum boleh kono tanai ripatukko. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ne kia pule kotono matu kuburu ripassu ne nappa ihisab sininna amala-amala mumatti resuri munrina pong Allah Ta'ala. Itu Pak. Dari kemakada ustaz malam pelada ya tu ustaz. Di ulai mapale surat Taha ayat 55. Ada lagi ini Pak. Yang kedua, bisa baca bismillahi wa ala millati rasulillah. Ya, tak apalah nih. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Wa dimutui pakai mapasu, wa dimutui na ipake manutana nareko malampe yaro na surat Taha ayat 50. Tapi si boleh-boleh tak mapala yaro surat Taha ayat 55. Ni napa nareko tapala si bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nasaba ye Pak, tabe ibu jangan sampai makada ustaz de itu je apa suruh. Iya aja, ibu bisa juga ini amalkan. Nareko engka to baru-baru mati tabe. Nareko engka to baru-baru mati melo kitutu matana engka tu ada nah engka tu baca nah aga baca nah peko gi ada nah pakui limatai jadi itu manuk tu mati ki dia tu langsung paku bami engka ada nah Pak andre guru tak Pak guru ki nareko engka ki melo tuti matana tu mati pakui limata mapamula sar ki ni napa yang na ibaca bismillahi wa ala millati rasulillah mapamula sar ki makwe bismillahi wa ala millati pas kumatanna tatenre makwe ala rasulillah nenapa palettu ku arona palettu ku dadana makwe insyaallah Pak kuletu moi ku arona Pak iya tula foto mate di nanam mile pe mematanna ande guru tak pau ta coba-coba nih garek praktekkan tapi ajak ku tutui di kong katomate ta coba praktek maksimal sekali itu 3 kali dikasih begini Pak Aman. Amo kisi sami okuletu mai kue harona insyaallah dia natu namila. Tapi Pak narik kue ke-20 nih tuli pak kue bismillah wa ala millati rasul namila. Mau Pak pak kesingi kuda-kuda tak lari ki. Nah sama magi nang ketumate mila lit matana. Begitu Pak Budi. Jadi silahkan amalkan ini. Tapalah nih kapang Ibu. Insyaallah. Bismillahi. Coba aku makai itu pale sama-sama ki bapak juga. Bismillahi
wa ala millati Rasulillah. Itu maponco mi Pak Budi narekode patapalai pale aku tanah kimatu kupuima. Termasuk surat Taha ayat 55. Jadi maponi rokapa Pak Bu urapi uram pengeki mamuari napa barakai pongallahu taala. Selanjutnya sebelum kita berdoa, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh qari'ah andalan kita Ibu Hajjah Siti Hadijah. Ya, jadi langsung nih kapan Bapak MCD? Ya, setelah itu baca doa. Oke, baik. Jadi pura pi mengaji tawe, nenapaki mau baca doa. Nih apa baca doa nah? Oh iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya ini Pak Bu, tabe sebelum saya tutup melokamaku tanah teisa gaya mantau ku pare-pare. Mantau. Roti mantau. Tahu ki? Iya, tidak ada hubungannya ceramahku maka dagamaki mak balu mantau ki ga ustaz. Dito melo mapodangi makeda mantau na apang makoni rokapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.